Grace mutui lai chu aron au chuak tuara mang thalo taka nei ti hriat tak hian a thodeu hal bok reivak lawa chuan in ngai tu fimin amun na khumata chu an thu chuaka chuti lai chuan kongkhar kik thom a hretatlat mai man mo takin awa honga pon lama chuan me pathum hi an lo ding reng to chumi te chuan in mel hriat tirna nein Mills Tuttle le Bengong Lydia i an ni thu te chu anin hriat tira ompui le chialho na thok tura ronkal an ni an ompui masa te hi engma in hrilok masak po lovin an bo diaka tun thlengin khonge an kaltak hriat anilo Grace chuan pindan throngsonga hruai kualin ti tur le ti lo tur an hril zunga chungzinga chuan dan mak tak kong kadang khar masak zet lo chuan kong kadang hon lo tur ti te po atel bok luna anei thina wanga thombeng chang siam rem lo baka theito pa na thok tur le hoi hom taka turin an hril sap hloma anzinga ami pa chun tatlakha ponlama atir chhuah nuwa milsite thian dun chu ko hrangin afa te mutna room lam apan puita ani tukver parda te chu uluk takin anzar phuitir te a in nei tu nu che du dan chu amakan ti tran vio in chunga thim vek nu chuan khonwar achi eng le loya ngai thalo taka ame thar pani te chu anung zui vat turin akobok atopa chuan pindan in khar phui vek chunga Grace chu an lut pheya milsite pani chu pon lama trida khian an lo khoi tang deuh hru mai no pang tong trai ri ni om tak phun deuh mel thom an thria a makti mel dewa an bi wang lai chuan no pang tho phang deuh pani hi an ron chuak hlol chung no pang te chu ani le Nicholas ateni in natna maktak photosensitive disorder an veya ni eng noya reng an khosa theilo eng tiklai po in thim thamada reng an ngai ani mil si chuan an nama saberatan no pang ho tuk thuan an siam saka choi pa chuan indona a thangmek an pa chanchin soin aron ho tolo mayan hlau thon thu anin hril ve mal bok an chia hlo le ompui masa ho chin hriat lova an bo ta thutero an hrathiam bik lo hle chutia milsin no pang ho boy puilai chuan Grace aron kowa letter boxa ale khathonda kar khachuang tu man anron lam to lo thu le thil omzia a hriat thiam lo thu aron hril tranta chanchin bu a chia hlole ompui tur amamo thu advertisement a chhu atumpo tun thlangin ala pending pha milsin hena chuan engtinge ompuyan nei lo ti hria a anron pangot theina chan azot ta phong mai le milsi chuan tun ma a chu ina an lo tho to thin dan le na an nei lo awanga an ron pan top thu te advertisement phei chu engma an hmulo hrim thu in achang ta ani Grace chuan afa te chu thim thama en kol rangan ngai thu hrilin an nun dan pa ngai ang nilo thil dang lam deuh ti tirtum haulo turin an vau khan te a milsin thu poimo tak hrila tum lai po chuan in la boss takin angai thlak sak du lem lo chumi nu chuan afa te pani chu thut chilin pathian phatsan tu te chanchin azir tir chowa shem hun hlau om taka kum khotlai tluana shem tu reng tur an ni ziate hrilfiin chatuan shem na pumpel tura theitop chhuwa trau atul zia azir tir ta ani chumi nu chuan mil si hmule in a thian nu Lydia chanchin an zo chianga pian tira tanga tong theilo sa hrim ani le ni lo azot bok mil si chuan chotiang ani lo thuwa changin soizui puiro adu lo ti hriat takhian chuan lama siam wata a thian pa tatolan puyangai thu soin a chua san ngal dai mai pindan chunga ate kwal ruk lai chuan no pang trabri ni om taka hreta uluk takin abengan chikwala afa pa Nicholas a hre chuak thut
aom na pindan lampanin rang takin atlan phengal dor mai avathen chuan Nicholas chu alo trap der silo anu mang ang melutuk chuan atishil hai zok hle chutia afapa pangai taka avahmu ta ka chuan afanu zok ani ringin any room lam avapan le ngal dora avathen phei chuan ani po chu alo trap der silo thil omzia an zot chianga any chuan no pangdang Victor ani thu shilin engma boina anei velem lo thu alo shil sam et le ngal Grace tan chuan angai thathlak lo tul chua tuma a in herlai chuan kongkhar in kharlo amu fu tatlat mai le chu zet zong paljam mai thei ani to lo a chia lo te zinga chepolo dewan omani ringin mil site pani chu a ko ngal tuara tunge kongkhar kallo azot ngal zat bok mil si chuan chaukalama a che char thule a thian nu lidiai phei chuan cha bia kol lo shim thu ala shil ta dewa pu mo tur dang chuang hek lo le Grace thin rim chuan film khur le zual turin a cha tangota a chia hlo te pani chu an bang bo le chumi zana Nicholas mutui lai chu enin aron kai thova an parda zar zonga in hlim vek chu lo ni in tu ti nge tia anin zo ta ka chuan a unau nu chuan mi pano pang pakhat Victor ti ani thu alo shila Nicholas la chuan Victor chu tunge ani a shave der silo ati thaya ngain anu bula zwal kowa ala vauta deu le ngal chutia anin rin hel tak tlata chuan ani beidong chuan Victor chu kovin a unau ba biang ron chul sak turin ati tangota Nicholas chu a hlavin a thabar na sa hle puana in khuin lelama hoi maka ti thai to lo turin a unau nu chu angen zui lom bok eni la chuan a thu soi chu atak ni thu le dot phua chok mai ani lo thu ala shil deu le ngal chumi nu chuan parda bazar thalain dot a soi lo zia proof nan Victor ming chu an lam le a soi ang nge in reilo te an parda zar chu aronin keu hong sok mai Nicholas a hlau to lutuk chu a khur hloka a unau nu ero chuan ala du tok mai lo Victor ming chu lamnon le in a nge ani ti fianan Nicholas a biang ron khoisak turin a ko le ta ani eni chuan tu emani hi a bezui mola anau chuan du tok to turin ngen char ma se a top du bi khaulo chutia thabar taka om lai chuan a unau nu soi ang nge in kuthian Nicholas a biang chu aron khoi ta thut mai mang ang takin a trengal ronga an thom sia in anu po Karlova aron tlan lut ve ngal zat bok engma la shave heklo le Grace chuan eni thil ti veka ngain atu ka tangin a shem zuya pindan shana khungin Bible a chiar tirta ani tu khachu Gracein shio manga puana thrimol lain milsin thingpuyaron choilu ta chumi tum chuan Grace chuan ponlama tio chum jing podeu ruai reng mai chu anin to thu soin savale thereng sham taknial po are tamak chu makati thu alo shil mol mai milsi poin angaina ashabik lo hle afanu ashem na chanan zot le a Grace vek chuan Bible chiar tamamamo shim baka dota soya wanga ngaidam dila bathu asoita mil si chuan uluk takin alo ngai thakhiawa engma ero asoi chuak lem lo chuti lai chuan in chunga tu emotlan ridau dot thom ashata thut mai anom puinu pakhat jok Lydia kha ani ngei ringin han khapwat turin anin tia api thu zomin milsipo acha chuak ve ngal zat bok anin khapdai to ang chuti na kalain thomla chu anasatul tul boxi tlan rideu trok hi asha chun zoma
in chunga an chandelier khai te po a in soi che der mai a thin rim tong khong to chuan lidiai ming chu lamin an ko vin tuara hau shap tumin a thutna ata a tho chuak ngal amai ro chu be sei lo dewin pon lama lidiai le mil site pani lo ti mol lai hi awa mutasi in chunga thom hriat kha enge ni ta ang en fia tumin ama nge chu awak kual ngala pindan pakhata afanu bible lo chiar mol chu vabia in thom hriat a nei lo awazot taroi mai afanu la chuan thudika hrila wanga hremato thu soin engma hrila tumto lo thu in alo la chang zui anu chuan engma zep nei ho lo turin an vau le a chumi nu chuan kudam chunga oman thu anin hril tange ani en fia turin grace chu avakal thema amit menga tang chuan azam ve hle ti chu alang reng mai abula thil in khu chu an kewale milim lo ni rangin rang takin puana in tuam ho zong chu an phi hong veka engma mu chuero anei lem lo man mo taka tlan let lein afanu chu thil mu anei le nei lo an zot le a enila chuan an tlan chua dei to thu alo la hril zui mun sanga an kong khar te chu a in khar ring hal khap hloma thei to pin han zong kwal vel roi ma se atu ama amu ve thei box si lo chuti lai chuan anom puinu mil si aron luta in beng dai tur le an chen na in chu mitam tak lo khosak ton munani thu aron hrilta ani asoi thui ma in grace chuan alo tong khal le peka an chen na in chu kumnga chungzet uluk taka alo enkol to ani awangin midang tan engtikong ma ron lu rungot theya ni lo thu a hril bora engkim mai chu chia hlo pathum te ron lu atanga omtran ni in anin ring hlel tran atong thui ma in afanu in aron pot chat hlawa lemziak ron phor chuakin anin entir zui ngal eni chuan an ina cheng ve chung kodang ho lema zia thu soin voi engzat nge an mela mu to ti te nen lam alo chin chia ru khiawa an pitar phei chu doi thiam nia soin mit meng makle bum ro tak anei nge grace chuan in chung kil tinan zona ngai thu soin a chia hlo pathum te chu kalna tur an hril zunga khothim ma nge ya zon chua an tum don ta ani pindan sanga lut kualin pardazar an han pothong popa chia hlo howin in nuayan zon lain silai nen in chunglama grace chu alo han wak kual ve mek bok room pakhata chuan thohal hal chungin amitan len kual vela chuti lai chuan apia loka mishing mel ni om takhi aron lang tatlat mai engmala chu amu ve der silo video hi part then ni in adot le po upload to ania comment box a emo video description a emo a link kan da kha click la en chhun zom le nga ro le